klač? A bo tole ace klač, Nikac? A bo tole ace klač? Ja, bo ace klač! Težka bitka, no scope, ne bo zadetni. Opa, Denis! Zmanjkali metkov. In tole bo konc runde, ja bo, ja. Bravo, Denis! Po ace-u ga je Denis! Same Urci dobro pričakujejo, v Toxiku čaka Kel, Destro iz vode, Destro 4!